Atongeria kuma mweriga wa IGEMBE nimeumiretie kugwatira minista wa urimi na ndithia MITHIKA Linturi nyuma ya gavana KAWIRA Mwangaza kuoneka kumwenja kiri miario ya NDIUNGA ya RAIS iria iraruthikite kaunti-ini ya MERU. Gavana KAWIRA nonikire ria mbere akiuga ni CS Linturi mena KIRI mabanganitie mbeu mbithi kumugira ati kuonekanya ga kwaria na kuonekana ria KIRI, akiuga kuri na misere na sukari cia thirikari gucincanirwa nkunyia cia anto kiumbe kwawe muci. Atongeria mamankuru kiona ni maregete kwiganirwa ni miario ya gavana ya kuuga ni antuma IGEMBE macite kwaga nthoni mucemanioni wa North Imenti makiuragia gavana uyu atigie kugania AMERU. Marion Karugi atumenyithie. Wale ambao wanakuja kuleta sukari inabadilishwa kwa mangunia ingine, wanaleta fertilizer inabadilishwa kwa mangunia ingine. Tuma wachunguzi waangalie ni wakora gani wanafanya hiyo kazi. Ni miario ya gavana wa MERU KAWIRA Mwangaza ya ntuko inka irathira kiri NDIUNGA ya RAIS Ruto kaunti-ini ya MERU. Miario ya kumeneria waziri wa urimi MITHIKA Linturi irayetete na mbere gukirirwa ni atongeria kuma mwirio yo IGEMBE na kuria gavana Buruna amenyere miario yawe ya kuthumbia atongeria bangi na baya yitiyo. So rira KAWIRA akoroma na mbere president akaruma MITHIKA agwa na kuiya mushere ntuko embere wete bibi kulitoka MITHIKA imusere ntuko yele ara wendi sukari na fertilizer ntuko mnyakawira webyo kwenda ko kwenda kuilikithia MITHIKA okero ya MITHIKA kenda president otethia uwe kuruma MITHIKA mbere president na mbere deputy president itokwenda nyaruto atwereke kare ita kuruma ngithia viongozi ba MERU bange are yete oba watangera ba uru KAWIRA. So ndionge Ruto batu turairi imani nyo ndebiru kiwa ati kule mpempe sio kama toka na mingao na kana muchere yo cinchanirwa na mitemba malori mwanja muchole nturinya lori mote anira turele mote anira ku mucho mununu sana. MITHIKA Linturi ni mwana wetu na ithuwira si president ni tikira mwere. So MITHIKA Linturi otire kura cia kwenda cia ngabana na itara kura ile athirire MITHIKA Linturi na sono government yare KAWIRA no county yare tikumenya bira biutuma aria miambo etebui MITHIKA Linturi antu KAWIRA ethira akiwira si MITHIKA Linturi no ntugongwira aerwe aethira akiwa nebo ya president no ntugo twera mwana etungui. So kuona ni KAWIRA kinyara MITHIKA Linturi aero ngwitika wira cio MITHIKA Linturi atete ita my friend ira kwa mai ya kaikwe kana ndani kele atete ita awa mai ya kaikwe na arekane na atongori be antu aya wakanya arombera MERU murandi kana waburenda MERU ethethuka ngwege yare kuruma Linturi angabare nilishinda makateos so tukuri ngabana anjendere kunie kuruma mtu umwe anjendere kunie kwa ibisha viongozi bangi korera uturombera no ruwe kora uturombera no institute no imwe ni aratongeria baba uritie gavana KAWIRA na areke kwathurana MERU na miambo etibui orira baikite werune ati uti muyembe wa kamati na lori eta mucemanio yo RAIS yura yo ari entertainment ya ura gavana wa na bariwa yuni miaru yawe yongwa na kariba kienda kumena nithua tobaimenti babwe bole anto baibo lakini hata ukiangalia kwa huu uwanja apart from lori mbili ambazo zimetoka IGEMBE watu wa Imenti wako na gavana ni mama ndenda kuhakikishira MERU utie muntu umwe umetembe ita mshamani na Imenti batu ando bembe twathirire mshamani embe barabomba kuthwa betire mshamani no viongozi ba MERU baraba kuhusu MERU yonde ajumbe bembe leaders bangi ibo bomba kuthwa baadhi hata na president. So ndenda KAWIRA amiye gavana MERU wa tene areke kweria kwathorana MERU na inkomnya athorana MERU asilimia kubwa ile kwa KAWIRA atomba uritangoni bara umetainment MCS bake baburi mbere no lelie MCS baburi yonde barua KAWIRA atomba kuritangwe MCS ba North Imenti barua KAWIRA atomba kuritangwe MCS ba Central Imenti barua KAWIRA atomba kuritangwe MCS ba South Imenti barua KAWIRA atomba kuritangwe ote anto bembe KAWIRA iwowo atomba kuritangwe nando utiro kwetha kwina tofauti ya mwembe mwimenti na mutiania iwo kwenda kutoretera kireito na ari gavana atha MERU yonde munya na ari gavana o MERU yonde uwe KAWIRA kwenda usiethe ko na Imenti ni urongo kinyanto ba Imenti batena uwe Imenti South waetorwa ni bedroom yeku urachoka oro antu bembe ni baami na antu bana ara Imenti bate ami abanao batwe MERU twi muntu umwe MERU twi mwana umwe yonto ingure ne Imenti
na baingi turenimenti bangi bakendaniria arimenti na kunya kutania ngutwitanera miru turi muntu umwe ndia wayo kura ikuonde wathiulunka na twakwere kuru we muntu umwe watoka Linturi kuru watoka Kili kuru watoka deputy ngabana kuru atutuguisana na ntona mwera itoguika twamuringire kura so tutaicie KAWIRA akinye itari moe direct kire batue kanare otukonsinda kana tobwetheri mathara yarara tobwetherie no ntu batu tukuigwa tuthuri sana kaitene okau MC wa Mawandan Kangwana na uretia kariba wondi yao ciumiria na wingi kiri public participation kana mucemanio yo mwingi jo kurita maoni ururia witi na mbere buramba kwenda kubwethirwa kiri budget ya mwaka juu ireka ambiriria ruwa ndakwira ntu mawa Jumaine tariki 30 inyanya kamili tugetha kwina public participation polytechnic maua public participation ni kwarĩrĩria mantu ya maendeleo yara bakienda gwithirwo this financial year na kenda tumenye capture mantu yo ki budget ila tutapangiriria kugwithia ibele ndio ndio budget estimate kwa mwezi wa tumukabana kana mwezi wa 3 ikinya tutatu mitubondeni assembly nakutu kienda mantu yonda bekira yara bakwenda kenda bomba kuona maendeleo bakwenda nkiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenyua.